Pastor gata ngetindi tamu hindi. Etamu ne yango toroje. Ngokoro jitamu ejo. Wana Matiang'I arabe kama ruse muna bona begete. Ata beta Nyasaye ne nkonye mbe president ya Kenya. Iwo gani Nyasaye? No gani Nyasaye? Ngesto manene buanja. Wana manene karanje. Matiang'I abe president. Ama na ata Nyasaye do buna anchire. Oyoro na bakaba one tam. Tani jena teba. Yama sabatu ateba. Tatuko sama. Yani na message ne ngora ngakinya sara Matiang'I machibu ae. Igo yo hota ko soketa mwem. Mwanchire momosabere. Mwanchire momosabere friend Matiang'I. Mwake mwansa buja igaje tat pastor nkonga yobogi ma kangana akwana. Kwa pastor wetu mtoto wangu Okindo. Mwale wanjango ngwana Okindo ga kimongalibaga. Eto ko taipora. Nachukua fursa hii niseme pole ya kipekee kwa pastor kumpoteza mke wake Oyoro Mwanone, my daughter kurike gusi. Pastor, watu hutoa ahadi katika altar lakini wengi atukamilishi. Ego ikakyaro rase wata hanga dioriji ganda adigeli moino useni ngutoke okwale merabu no mosacha na tato igoro na akoremie na abana baiga. Omonge no takutaro at one year. 1, 2 up to 13. But I'm also consoled that otwaja koremie pastor ngata atanya sai kangaliga mungu kiti mwakohemo agende. But then God knows at the point where he should choose to rest his own saints. Otarango the pastor Nyang'ate Omo yone kira ego omo nene omanyere kondakure obuyabwaye nerogoncho reraingaki eyogoti moka. Mama has rested at the right time. May God's name be glorified. Hallelujah. Omingo Magara korokwa. Kona tomwa pastor minto ntame report. Moakwa motomwa tali rogoma. Ndogoma igwango kenyali baloseke girango. Motomwa ndogoma goteke. Igoko bodio mondo mosigo watorerwe nyundo motu. Ono nyengo to pastor antor ralioka. Kona tomwa no mosike Fred Okengo Matiang'I. Tadi Fred Okengo Matiang'I buek na timu kubwa. Iko moseka ko rumaega. Moseka bia kikima ege ko bakebe wogina kende nkeba. Hello? Iga ante biga. Pastor gata ngetindi tamu hindi. Etamu ne yango toroje. Ngokoro jitamu ejo. Wana Matiang'I arabe kama ruse muna bona begete. Ata beta Nyasaye ne nkonye mbe president ya Kenya. Iwo gani Nyasaye? No gani Nyasaye? Ngesto manene buanja. Wana manene karanje. Matiang'I abe president. Ama na ata Nyasaye do buna anchire. Oyoro na bakaba one tam. Tani jena teba. Yama sabatu ateba. Tatuko sama. Yani na message ne ngora ngakinya sara Matiang'I machibu ae. Igo yo hota ko soketa mwem. Mwanchire momosabere. Mwanchire momosabere friend Matiang'I. Mwake mwansa buja igaje tat pastor nkonga yobogi ma kangana akwana. Na kwana bogirango pastor bagasa contract ba kama gena busa mande bambegete ba konjera ba ko ngaka. Ase dia tata no mbiarira onye okongita igokongita abantu ndeke hallelujah. Na kodi ngaki Fred Matiang'I negetiare tobeke order se ya Kenya afie kore meremo chiskuru chibaboronge oborwede borabo poe no bokurumi bopungwe abantu betenere bintu byabo abantu machibesa ko chana mbemo mutari chibesa cyo sengira ndajiroje akine cha pastor na mochiga jigira paka pastor ngo musanione omosike Ezekiel Machogu agatoma shilingi 20,000 na anontoma na 10,000 echiko nga 30,000 matakare rebo iko ngakimoko matebya
We are mono pastor. These are your friends who could not come. Almost ikumuka kabuoro gongo. Gonga Professor Sam Kigengo Ongeri. Shilingi 15,000, yani 15. Basi inengi yere wase. Serikali ngono tosia serikali. Toraba ndo wagonjo kana Matiang'I ngoma yako mangamato kabla. Omosike Richard Momoima Onionka shilingi 10,000. Baba na acha kose. Pastor Matthew Bono ngesa uti ndiembura ebesa tigeche pastor somali abana baye. Hallelujah. Yeko bakaba ko jira kene nkeba. Raba ando Matiang'I ngota na para buo. Bari bakabara abantu bari burungu bacenegete. Honorable Robert Onsare Munda, my classmate, shilingi 10,000 yani jibu 10 ende muiwera mwana. Tinda akora kasi eyo. Oyo tinai na mutu mu yoro chingoma to ngaka pasa na koso. Iga koro kwanga omish magashi yani Omingo Magara. Abako mbori nginta gete tunapanga hii count tunakuja na stia nzuri kabisa. Nitasema tunakuja na timu kubwa ya kusafisha kuosha iwe mambo iwe sawa sawa. Yako kwa Omingo Magara ngatoma jese team 10,000 na pati ngosoka wocha bosaiga pastor Ominto na tabanga tiga nyoko noni kama abibera bikaiga amana nya san ko genteke 10,000 oja vile 20 bas tagara bono nkore ngenene eyoro ko mamoko kamungake. Our president the 6th honorable abane pastor abane bagojukuwembeo honorable Fred Okengo Matiang'I. Mwagwa manganae. The 6th. Iko sabire. Aso etamu entangani. Abanda baganda pio box nyumbani. Shilingi 50,000. Ngakima whatever. Chiozi jumla kwa timu ya Fred Okengo Matiang'I. Tole wero my dear. But we also want to say, Pastor, the Bible tells me, Galatians 4:16. Ekerongo ko tebi umaene. Timbo mobisa. Paulo akarandia ngasa abamoko jokoro buchinga na barabu na ababe bakanga ko yuba kambe ya Paulo akabodi na ki iona abairo mobiso kanga ko tabio mane mbokorura na uboko to set free. Say the truth and the truth shall set you free. Yako bakabe kene ngapa pastor mito nya sa korende no yako nchegia bagita abanga kanga so mo onda ro mamuanone mamo ngina kechemba baba madam principal. God bless you. Biamon abana basaba ko bugirango. Nko igundera mariga. Bono shilingi ya chirema orushirichire 30 20 na 10 igambwate 115,000 Kenya man. Biamono.